Inspection of Guard of Honor. Komite Kamandal di Mesol Honor Tamanlan হাতখনটো সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ মাৰ্চ পাষ্ট কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে মুঠ 13টি দলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে Group Commander Corps Security Khatanian Rai Pasate Tayang Bidya Sakal Atile pumparote ma apui pumsurite ma deo pani musira lebe senike deo pani musira lebe senike te ma plagu pi atile pute ma plagu po atile pute ma inglong le nang pati te ma harlok le nang pati te ma long cheng le nang pati te ma long ham le nang pati te ma deo pani musira lebe senike deo pani musira lebe senike te ma plagu pia jangle pute ma plagu po jangle pute ma atile pumparote ma atile pumsurite ma ipunang konglong date ma ipunang konglong jirte ma ipunang konglong bute ma ipunang konglong pinte ma deo pani musira lebe senike deo pani musira lebe senike te ma ilikar biya sotang te ma alikar baka